Ungenzela ke ungenzela konke Hallelujah. ungenzela konke Yombonga ngani Hallelujah. Joba nine nihleti phasi. Phela itoyitoyi abakhona esontweni. Anibone nje nyawo nangitoyitoyela. Ndawucela ke mameya ukuthi letitula ngathi lethi. Ongiyona toyitoya pen. Toyitoya esontweni. Instead ukuthi nibonge ukuthi usendela konke lokuhle imihla nemalanga. Titulu vele kungavuka lengilozi yala khati yagamuka meya ngathi ubonile. So siyabonga kakhulu bazalwane make wethu nesipho lasiphe sona Nkosi kwangathi ngamenda kahle. Hallelujah. Siyahamba bazalwane siya worship kafushane sito receive a message lethi kungani sibe la. Kahle kahle yini na kulesikiko. Awungangiswaceli baba Masuku. Leni sibe la. Hallelujah. Sitokuthatha lokho bazalwane elwimini lwemfundiso uMasuku. Just for 10 minutes. Straight to the point. Hallelujah. Make vilane. Ake umane usithathe nje for 3 minutes. Uye nathi enkosini bazalwane sima ngetinyawo iprotocol yakithi iyasilungisela umfundisi uMasuku. Ngalesikhulu sivinini bazalwane egameni lika Jesu Kristu isilethela yena. ungcwele